यमो यहूदियों नसरानियों यमो जोनी कुस यमो जोनी पन दरवेश पन आलिम खुदा अल्लाह ताला वराय सहाबा गई परेशान दोपक नाज यम सजदे यमन करन क्या पन्न आलिमन तो दरवेशन छन सजदे करन मगर ये लोगों सजदे ते करन ये लगिक वन बाज़ाब्त तौर सजदे ते करन सोरे चीज गई यल ये बनी इसराइल अंदर तम खुद ज्यादा गो ये उम्मतस अंदर दोपक नाज यम सजदे करन के यम मंगन के यम कित पन खुदा जान पन्न दरवेशन तो आलिमन तो मानो यारो मानो साहबो यमन दरवेश करन हलाल यम छना ती हल जानन यमन दरवेश दपन हराम यम छ तथ हराम मालिस औलाद अख नचु दपन मालिस वथुन ते बलाई लगई बेहुन ते बलाई लगई वथुन ते रतछिप लगई बेहुन ते रतछिप लगई मगर मोल छ दपन गास गड़न होतन नचु छ महन खतर तैयार ब्याक न दपन रतछिप लगई न दपन बलाई लगई मगर मालिस आसन मन त्रेश गिलास एम त्रेश गिलास ब्रोट कन फरमान बरदार गोन सु यम यवन बला गई बलाई तो रतछिप मगर माल सुन मोहनुन कामयाब सुई औलाद कामरान सुई औलाद फरमान बरदार सुई औलाद यम औलादन युथी वन आव तुथी कोर समीना वाता ये दरवेश वन चुकती हलाल करन तहराम ये पन आलिम वन ती मानन मानने शुक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ए अस हदीस मुबारक सही मुस्लिम अंदर बुखारी अंदर दपन मेन इमामन कोर क्या मेन इमामन मेन पीरन मोन ये चीज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब सुन्नती फ़क़द अहबनी व मन अहबनी कान मय्य फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा जलिल कुरानल अज़ीम रब्बी क़ुलूबिना व नूर अबसारिना व शिफ़ा सुदूरिना व जिला अहज़ानिना व ज़हब हुमूमिना व गुमूमिना अल्लाहुम्मा आनिस वहशतना फ़ी क़ुबूरिना अल्लाहुम्मा आतिक रिक़ाबना व रिक़ाब आबाइना व रिक़ाब उम्महातिना व रिक़ाब इख़वानिना मिनन नार या शाफ़ी अल अमराज़ इश्फ़ा मराज़िना या हल्लाल अल मुश्किलात हल कुल्ल मुश्किलातिना या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयाना सग़ीरा वग़फ़िर लना वलिलमुमिनीन वल्मुमिनात वल्मुस्लिमीन वल्मुस्लिमात अल अहयाइ मिन्हुम वल अम्वात इन्नका गाफ़िरुज़् ज़ुनूबि वल ख़ताया
برحمتك يا أرحم الراحمين آمین یا رب العالمین زندگی گئی ضائع تم سے یمنون ایمان تاس زندگی گئی ضائع تم سے یمنون ایمان تاس تار تردن عالمن سوی یودوی زو جان تاس تار تردن عالمن سوی یودوی زو جان تاس کر مکمل دین حق پروردگارن تیند سات کر مکمل دین حق پروردگارن تیند سات بند سپد باب نبوت کیا چھو اعلی شان تاس بند سپد باب نبوت کیا چھو اعلی شان تاس معجزن اندر تیکتا شان دستس مولان معجزن اندر تیکتا شان تسدس مولان تا قیامت پوشون اکھ معجزہ قرآن تاس تا قیامت پوشون اکھ معجزہ قرآن تاس سری تعریف تمہیدات بزرگی برتری خالق کائنات حق لا تعداد درود السلام انگنت درود و رحمت کائنات کے رہبر اعظم مرشد اعظم جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام پت اللہ تعالی سن فضل و کرم شامل حال ست مسلمان اللہ تعالی سندس گھرس اندر مجتمع اکس عظیم مجلس اندر اکس عظیم پروگرام اندر غرض و غایت چھ روزی گز گسن پروردگار بے گو سانن گناہن مغفرت کرن پروردگار سانن ایبن گز پرد پوشی کرن پروردگار سن ہم غم پریشانی گز دور کرن پروردگار آمین یا رب العالمین مسلمانوں چانت میانی خطر شو کائنات سندر رول ماڈل کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس کائنات سندر کامیاب چو گسن کامران چو گسن تمس قرآن کرن بیان ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما تمس لازم ملزوم اطاعت کرن ربس اطاعت کرن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ کائنات اندر کامیاب کامران مگر ییٚلہِ أسۍ آز چھِ نظر دِوان اَسہِ چھُ باسان کامیابی دنیائی معاملات یُس یہ اطاعت ربس تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھن باسان کامیابی ہنز گارنٹی یہ چھُ باسان بس یہ چھُ شاید دینا آخ یت پڑھن باقی چھ پنس مذہبس فالو کرن استی چھ فالو کرن باقی کامیابی تو کامرانی چھ یمس دنیائی طور کامیابی تو کامرانی حاصل تج کرن یس دینی طور چھ بالنگ یس دینی طور چھ ات معاملس اندر دین ہیچن وول پڑھن وول یہ چھ باسان ناکام تو نامراد نعوذ باللہ مگر ییٚلہِ أسۍ نظر تراو تیل چھُ قرآن دپن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تہنٛدِ خٲطرٕ چھُ بہترین نمون زندگی گزارنُک کامیاب گژھنُک کامران گژھنُک کائناتُک امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت چھِ یی اَسہِ ہیٚچھناوُن
سیرتک پہلو یہ ہچناون سہ گوسک آسن ہر معاملس اندر یہ اسوہ حسنہ مسجد اندر یوت ژےٚ تہٕ مےٚ چھُ باسان اسوہ حسنہ گو مسجد اندر یوت مسجد اندر چھُس بہٕ رفع الیدین کران آمین بالجار کران نیبر دراوُس ام پتہٕ یہ مےٚ پانس خۄش گژھِ تہٕ تی کران یہ آز اہل حدیث تی کران پنس پانس حنفی ونن وول تی کران پنس پانس بدل کان ناو ونن وول تی کران بس مسجد اندر اس دین دار مسجد نیبر درائے سون دین اللہ بچین رخصت گژھان مگر رول ماڈل گو کیا تیل گوسک سا آسن عقائدن اندر تی رول ماڈل زانن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ عقائدن اندر صرف اکسی خدایس منگن وول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ستبہ گژھِ نہٕ آسن دویمِس حالو کرن ول کے عقائدن اندر چھُ سوس پروردگار عالمینس یکتا زانان تم رب کائناتس مستوی علی العرش زانان عقائدن اندر چھ یم چیز لبنہ یمن لا مثلہ شیئن تمس ہیو چھن کائناتس اندر یہ عقائدن اندر مانن زانراون چت میں قرآن مجید محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیل گو چت میں آسن امی انداز تم نفات و نقصانک مالک زانن ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ چت میں نفات و نقصانک مالک واریہ زانمت بابا نگری پر برابر بانڈی پورا بانحل تام چت میں واریہ تم یم آس کیا نفات و نقصانک مالک مگر کنسی ربس اس نفات و نقصانک مالک زانن ذات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یتھی پر عباداتن اندر تی گوس آسن رہبر تہ رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عباداتن اندر اس آخری شاستام کنسی ربس سجد تراون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ القرآن مجید مسرا وقت قرآن مجید کرن بیان وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ تو تنتان بناز رب سے عبادت کرن وول یا تنتان متصد بنیو ملاقات کرن وول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ چت میں کرش نماز یاد پیون چت میں کرچ عبادات یاد پیون چت میں کجزون عبادات اندر رہبر ترانما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کن شای لبکن نماز شترومز نعوذ باللہ محمد رسول اللہ نماز شترومز صحابت الکبار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یمس حجک طاقت یمس حجک طاقت پت کرن حج پت کرن حج کیم پت دراو یم دنیا حج کرن ورائے پانس تام چھس سو یہودی مرتن یا نصران یہ چھس پانس تام فصل کرن ون سو یہود مریا یا نصران مریا طاقت اوسس مگر حج کرن کے عباداتن اندر ترہبر ترہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتھی پاٹھن چھو اتماملس اندر قربانی نواجن یمس طاقت قربانی کرن قربان کرن سیزون میں سیدگاہ سندر نماز پرن خاطر آج شاہ طاقت کے نشو طاقت خاموشی کرتو اختیار خاموشی سمجھو آج شاہ طاقت آج شاہ طاقت یمس 10 ساسن 15 ساسن موبائل چلن امیس چھنا طاقتی قربان کرنک یہ دپن ناز میں چھوئی طاقت موبائل تھاونک چھو طاقت ریچارج تراونک چھو طاقت مگر قربان کرنک چھو طاقت عباداتن اندر ترہ برترانما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقیات سندر ترہ برترانما محمد رسول اللہ کان خلقہ قرآن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کرن بیان تیوند اخلاق مبارک کو جیتا جاگتا قرآن مجید یہ قرآن مجید اس بیان کرن تو زندگی مبارک سندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
از چین تو مین اخلاق تت اخلاق مبارکس رلن یم اخلاق اس محمد عربی صلی اللہ علیہ تتیز دعوت پچ زیادہ تلوار سید بروٹ تلوار پکنو نا دعوت پکنو کردار مبارکن تو اخلاق مبارکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تل سا پنس پانس اہل حدیث ونن ول سن اخلاق تو کردار وچ واز پڑھنے انتن خانس اندر تمام مولوی صاحب جمعیتک ابتدا پیٹھن آخرس تام ساری علماء کرام انو خانن واز پڑھنے پتہ کرن خاننی کس جوانس او سو کردار سو اخلاق سو اتوار واز چون کرن اثر کے چون تمام آواز بوزنے آنن یم کرنے نا اثر کے اگر چا کائنات ساندر شی کامیاب تا کامران گسن یہ دعوت شی چا اتمام لسندر لکن تانی واتناون تل چو ضرورت چانی خاطر سگو سکتیم اخلاق تا دوار پنی زندگی اندر آنن یم کائنات ساندر ہچنائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر اس لوگ دوک اس دوپ ناز وندہ از قبیل کرونی مگر زہتی مہنین چونی اس لوگ دوک اس آو دوک دن اس دوپک اصل چیز شو بس سے دوپت میں چھو محبت یہ ہوئی گو کامیابی باقی سے نماز پڑھتے یا مت پڑھتا اس آو یہ دوک دن مالس چھ زا اولاد اخنی چوشو دپن مالس وطون تی بلائی لگئی بیہون تی بلائی لگئی وطون تی رد چھپ لگئی بیہون تی رد چھپ لگئی مگر مول چھ دپن گاس گڑن ہوتن یہ چوشن محن خطر تیار بیاق نشو دپن رد چھپ لگئی نہ دپن بلائی لگئی مگر مالس چھ آسن من نہیں تریش گلاس ہم چھ آسن تریش گلاس برونٹکن فرمان بردار گونس سو یم یون بلائی بلائی تی رد چھپ مگر مالسن محنن کامیاب چھ سوی اولاد کامران چھ سوی اولاد فرمان بردار چھ سوی اولاد یم اولادن یتھی ون آو تتھی کر سمینا واتانا یہ او صحابت الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ اوس تمن قالٹی تمن اوس ون یون اوئی کر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان می فی الجنہ یمس میون سنت مبارک ٹوٹ تم سے ٹوٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یعنی یمس سنت مبارک ٹوٹ تم سے ٹوٹ نبی رحمت صلی اللہ علیہ آج چھ نفر سنت مبارک تی داڑی مبارک تی زیونڈ گوڑو ہور یزار تی نماز اس 5 ٹائم تی مگر دپن ناز یہ چھ اہل حدیث یہ چھ اہل حدیث تم سے کیا گو یہ چھ اہل حدیث پنس پانس ونن مگر سنت مبارکن پر چھ عمل تیل چھنا یہ مسلمان ہی نعوذ باللہ بیاق چھ پلین شیو کرت گوڑو بون یزار ترائیوت سری لچ وٹن کن ادارالن با محمد دپن یہ گو اصل خوش اعتقاد یہ گو کامیاب انا للہ و انا الیہ مگر بیان کر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ من احب سنتی فقد احبنی یمس میون سنت مبارک ٹوٹ تم سے ٹوٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن احبنی کان می فی الجنہ یمس من بٹوٹ یت پڑا اس میں جنت سندر من دعوی حب نبی بغیر سنتی فهو قذاب یمی اعلان کر میں ٹوٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر سنت مبارکن پڑا اسسنا عمل سوچ ابزور سوچ قذاب یمی اعلان کر مگر سنت مبارکن پڑا شن عمل تلسن نظر تراواز پنن خاندرن تراو نظر سیرت مبارک عملاون تا اپناون چھ یہ ونن چون خاندر تے گوس آسن تمی مطابق یم مطابق بیان کرنے محمد کس کو بہترین نکاح خیر النکاح ایسر ہو بہترین نکاح گو سویت کم خرچ تو سادگی تلسا کج نظرہ کن شئی تلسا ہاو نے کن شئی کم خرچ تو سادگی آز تو چھو پنس پانس ونن اہل حدیث حنفی پنس پانس ونن اخناو تو بیاخناو تلسا ہاو خاندر سندر رہبری ترہنمائی چک سنانن تو چھین رول ماڈل زانن محمد اتن چک سدپن نعوذ باللہ شاید چھن تمن یہ توگمت کے یہ میں توگ یہ میں کرن چھس خاندر سندر شاید توگن یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ
وسلم بالفاظ دیگر یہ ون یہ چین خوشی چین غمی ونان تک دپان شاید یہ توگمت تمن کی یہ افسوسک مقام چانہ تو میانہ خاطر رول ماڈل کائنات امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم صحابت الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یمن پز پوٹ عملی زندگی اندر ٹوٹ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تم ات معاملس اندر کن شاید کمپرومائز کرن ول تم ہر معاملس اندر پت پکن ول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دل مبارکس پسند علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گسن دیم نکاح کرن توتن تام یوتن تان فاطمہ الزہرا یہ دل مبارکس خواہش یوتن تان فاطمہ زند رضی اللہ تعالیٰ عنہ توتن تان کرن دیم نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواہش نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دل مبارکس یہ گوسن دیم نکاح تیتس کالس کرن یتس کالس مین کوڑ فاطمہ چس نکاح اندر کہ کرن دیم نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ تشہ فکر تران عملاون کیا گو محبت کیا گو سیرت تو کیا پیغام اگو چون تو میون محبت چون تو میون دعوی یہ پانسی کھوج گسن تی کرن یہ پانسی کھوج گسن تی کرن ہر معاملس اندر ستم میں کتن پرس مشور ربس تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ اخ جایا ون میں اتن سے مشور صرف پرسد مسجد من چک مسلمان مسجد نبر ون کتن پرسد مشور کتن دپت سے بکارا نہ کرا میں گاڑ ان بکارا لونس پہ نہ کڑا میں باغ بکارا لونس پہ کن نہ کر میں فلان کم بکارا کن کہ پانس خوش گو تی کورت زہ پرست نو قرآنس زہ پرست نو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ بس فارملٹی خاطر پنس پانس ون فرما بردار وفادار اہل حدیث فلان ناو یہ بس فارملٹی عملی زندگی اندر واریاہ زیادہ پت بہرحال مسلمان نوجوانو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ٹٲڑ گھر واجن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس مالس ناو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امس اس مالس ناو ابو سفیان بوئی کس اس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا یہ ات معاملس اندر نکوک پیغام بوزن علمس نکوک پیغام سوز حبش نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم یہ سہ اخ نکاح اس وقالتن پڑمت نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم باقی ساری اصالتن پڑمت دہ نکاح پڑھ اصالتن نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وقالتن آو ام سند نکاح پڑھنے کیا یہ کت حبشس اندر یل امس نکوک پیغام دیت یہ ابرا نامی اخ لونڈی امی دیت امس دپنس ٹھے پیغام نکوک سوزن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت وچو فرمان برداری وچو امس یہ کینسا پن زیور ام تل تو امس دتن ہدیتن دپنس پز پہ دس میں ٹھیک خبر میں نکوک پیغام سوزن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیسے وعدہ کرن یہ میں مہر یہ تمہ اندر تہ دمے کینہ دینار یہ میں مہر یہ مہر اندر تہ دمے کینہ دینار یہ وعدہ کرن تم دپنس نہ مے چھن تہ ضرورت البتہ بس یہ چیز ونن میانہ طرف چھ ذمہ داری میانہ طرف ون سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی کرزک بیان بچس کرن اسلام قبول من لوگ نا ٹائم یہ بار بار یہ دربارس اندر یہ کرن بیان اے ام حبیبہ لا تنسا حاجتی الیک ین سا میون یہ کلام گچی مشد ینی میون فرمان گچی مشد مین سلام واتنج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتن نکان اندر آئے یل مدین وات ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام کر بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابرا نامچ خاتون سے سلام سوزن یا رسول اللہ نبی رحمتن کر بیان وعلیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلمان نوجوانو یہ پنن سوری کرن فدا پنن سوری زیورات دیون ات چیزس پر مسوز نکوک پیغام نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم
اور انن واجن لونڈی ژےٚ تہٕ مےٚ چھُ فرمانہِ مبارک برونٛٹھ کِنۍ پیٚوان سٲری پتھر مگر تتھ سے مز گژھنہٕ خٲطرٕ چھِنہٕ أسۍ تیار اَسہِ چھُنہٕ احساسٕے گژھان مےٚ پیوٚو یہِ بٔلۍ وُن ظہوٗر صٲبُن اوسُس بوزان اُستاد صٲبُن اللہ تعالیٰ کٔرنَکھ علمس تہِ برکت بیٚیہِ کٔرنَکھ عمرِ برکت یِہُنٛد سایہِ پوشنٲیِن مےٚ باسیو اَتہِ چھِ أسۍ سٲری یپارِ ییٚتہِ چھِ أسۍ کٲنٛسہِ دپان دٲڑ دپان وَلہٕ حظ بہٕ کَرٕ مشوَر چھِنہ وَنان بہٕ تہِ وَنان بیٛاکھ تہِ دپان چھِس ہے یہِ چھُ سۄنتہِ مبارک یہِ چھُ دپان وَلہٕ حظ وٕچھو مشورہ کرو مشورٕچ چھنہٕ گُنجٲیِش کینٛہہ مشورٕچ چھنہٕ گُنجٲیِش کینٛہہ أسۍ چھِ بس دپان خانٛدرس پٮ۪ٹھ اگر دپوس خانٛدر چھُے بٔچی خانٛدر چھُے نیٚچوِس یہِ چھُ کایناتُک امام صلی اللہ علیہ وسلم کران بیان دپان وٕچھو حظ نفن سۭتۍ کرو گۄڈنٮ۪تھ گرِکٮ۪ن ورکٮ۪ن سۭتۍ اگر یِمن آو پسنٛد تہٕ ٹھیٖک اگر نہٕ پسنٛد آو تیٚلہِ کرٕ نہٕ بہٕ یہِ چیٖز پتہٕ روٗدا یہِ اہلِ حدیث پتہٕ روٗدا یہِ حنفی پتہٕ روٗدا یہِ پننِس پانس مُسلمان ونُن لایق یُس اتھ معاملس اندر تہِ دپہِ بہٕ وٕچھِ گرِکۍ کیٛاہ ونن فلٲنۍ کیٛاہ ونہِ یہِ سۄ کوٗر أمِس کوٚر نا پیغام سوٗز نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلمن نوجوان آو أمسٕے دوٚپُکھ گژھ سا نکاح کٔرزِ دوٚپُن مےٚ چھُنہٕ طاقت کینٛہہ مےٚ چھُنہٕ شکلہٕ صوٗرت کینٛہہ نیر گژھ انصٲری خاندانس دپُکھ بہٕ سوٗزُس نبی رحمتن صلی اللہ علیہ جُلبیٖب ناوُک نوجوان یہِ گوٚو دروازس کوٚرُن ناک سلام کٔرٕن سلام کرنہٕ پتہٕ درٛاو اتیُک مرد نٮ۪بر یی چھُ سُنتُک طریٖقہٕ یی چھُ قرآنُک طریٖقہٕ ییٚلہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد گرٕ گٔژھِو دروازس کٔرزیٚو ناک پتہٕ کتٮ۪ن روٗزِو دروازس سیٚدِ سیٚدِ روٗزِو نہٕ کینٛہہ دروازس روٗزِو سایڈس پتہٕ پرٛٲرزیٚو تیٖتِس کالس ییٖتِس کالس 4 رکعژ نٮ۪ماز ہیٚکہِ انسان پٔرِتھ اگر نہٕ آو کانٛہہ تیٚلہِ کٔرزیٚو دوٚیِم ناک پتہٕ بیٚیہِ مُسلسل یِہوٚے پرٛاسٮ۪س پتہٕ 3یِم ناک پتہٕ مُسلسلٕے ییٚلہِ نہٕ درٛاو تیٚلہِ واپس کوٚرا أسۍ چھِ کِچنہٕ کِنی دروازس اندر اژان پتہٕ دپان أنٛدرٕ کٮ۪ن دپان ییٚتہِ چھُنہٕ یِمن کٕہٕنۍ أسۍ چھِ ہر معاملس اندر یپارِ أمۍ کوٚر دروازس ناک پتہٕ اگر اندر آسہِ تیٚلہِ گوٚژھ مرد نٮ۪بر نیرُن اگر نہٕ مرد آسہِ اگر مستورات آسہِ تٔمِس کوٚرُکھ بیان اگر ژےٚ کلام کرنٕچ ضروٗرت پیٚیی تیٚلہِ کٔرزِ تیز الفاظن اندر کلام مٔدرٮ۪ن الفاظن اندر کٔرزِ نہٕ کلام کینٛہہ اتہِ درٛاو مرد أمۍ سُنٛد مول أمِس کورِ ہُنٛد وَن سا گوبرا دوٚپنَس بہٕ سوٗزُس نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلمن کیٛازِ مسلہٕ چھُ مےٚ چھِ نِکاحٕچ ضروٗرت تۄہہِ چھُ بٔچی بالِنٛگ تٔمِس چھُ نکاح کرُن اوے سوٗزُس نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم أمۍ دِژ نظرا شکلہٕ صوٗرتس پلون باقٕے دوٚپنس ول مشور کرو کورِ پرژھو ماجہِ پرژھوس ماتامالن پرژھو نیر ژٕ مگر کورِ اوس یِہوٚے پیغام تہٕ یِہوٚے سیٖرت سمجھ کورِ اوس یی سمجھ آمُت یہِ نہٕ ژےٚ تہٕ مےٚ آز سمجھ آو کینٛہہ یہِ نہٕ ژےٚ تہٕ مےٚ چھُ سمجھ یِوان کورِ اوس یی سمجھ آمُت اگر أسۍ اتھ مرضی کوٚر انکار اسہِ لیکھِ نافرمان ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ کوٚر پرٛاڑے نہٕ کورِ دوٚپ جلدی ابا جان یہِ کیٛاہ ونان دوٚپنس کہیٖنۍ نہٕ دوٚپنس مےٚ بوٗز یہِ چھُ سوزن وول محمد عربی صلی اللہ علیہ أمِس چھُ سوزن وول کایناتُک امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ژےٚ یِتھٕے پٲٹھۍ کوٚرتھن نکار کوٚرتھس اسہِ ما کوٚرن ہا رٲزۍ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتھ چھُ اکھ اردو نعت خان کران بیان دپان أمۍ کورِ ووٚن پننِس ابا جانس دوٚپنس تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پہ معمور ہے تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پہ معمور ہے کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے پتہ میں نے مانا کالا ہے وہ حسن میں بھی ماند ہے میں نے مانا کالا ہے وہ حسن میں بھی ماند ہے مگر بیچنے والا تو اس کو 14ویں کا چاند ہے ابا جان مے چھُ پتہ یہِ چھُ رنگ کمزور غریب غربت أمِس چھُنہٕ شکل صوٗرت تیٖژ مگر أمِس چھُ سوزن وول کایناتُک امام محمد رسول اللہ
امس سوزن وول چھ صدایم زون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش چت میں اس سیرت پیغام سمجھ تیل کامیاب کامران تیل مقام تو مرتب تیل بلندی اگر سمجھ آو کائنات اندر سو پیغام اس پیغام چت میں دیت کائنات ربن تو رسول اکرمن صلی اللہ علیہ اچھ مز لگن سیرت بوزنس سیرت واقعات بوزنس مز لگن کنن مدریار پھیلن مگر یل زندگی اندر موقع عملاؤن خاطر ام سات دپن حض آز چلنے یہ کیا آز نا چل ہی نہیں نا زیوت نا آز چھنا واریہ معاملہ من آز بدل دور آز 21ویں صدی چلے آز اگر با امی انداز زندگی گزار کیا چلنے یمن زندگی گزارن تم چاز تی زندگی گزارن تمہیں انداز یہ انداز تمن بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابن متعلق کر بیان صحابن بیان لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین تو اندر چھوین مومن یہ تنتانی تمس ٹوٹ اس کائناتک امام محمد من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین پنس مالس ماجن کھوت پنس اولاد سن کھوت دنیا کے تمام لوگوں خود گوسس ٹوٹ آسن کائناتک امام صلی اللہ علیہ وسلم او چھ بیان کرن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن محبوز سمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تمو کر بیان ذاک طعم الایمان من رضی باللہ رب ایمانک مٹھاس کر سوی حاصل یس یت چیزس پیٹ آس راز میون پالن ہار چھ ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ و بالاسلام دینا مین یس طریقہ کار سوچ اسلام سوچ اتمام الاسندر سدین یس دین ہتاو کائناتس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور و محمد رسولہ اور میون یس رسول تو وتہاوک رہبر ترہنما سوچ محمد عربی صلی اللہ علیہ یس یت پر روز آسی من تری چیزس پر سوئی ہے کہ ایمانک مٹھاس حاصل ام ورائے ہیکہ نہیں ایمانچ مٹھاس حاصل گژھتھ سہ ہیکہ ایمانک مٹھاس چکھتھ تم سے لگی ایمانک مز یس یمن ترین چیزن پہ راز تل سا نظر دے آز اس راز پنن رب ذات ذوالجلال حضرت اللہ مانن خاطر چھ راز اگر اس معمولی آلو گژھِ نہ پھلن شے چھ ناگ درامت دپن تت چھ شفائی کامل سارنی گژھِ مشتٕے گوٚو نا اکہِ دۄہ ییٚلہِ مےٚ پٔتمہِ لٹہِ تہِ پُرزاہم دوٚپُکھ آب چھُ نیران سُہ چھُ بٮ۪مارٮ۪ن علاج اہل حدیث تہِ درٛاے ٹیٖن ہٮ۪تھ دوٚپُکھ بٮ۪مارٮ۪ن چھُ علاج ؤتھۍ تہِ درٛاے توحیٖد پرس تہِ درٛاے ٹیٖن ہٮ۪تھ دوٚپُکھ بٮ۪مارٮ۪ن گژھِ علاج اَتے چھُنا دوٚپُکھ نہ حظ اکُے ییٚمِس نیٚچوٗ سُہ مرٮ۪س یہِ وٕچھ خاب کتہِ سوپورٕکۍ مٔتۍ اَدٕ سٲری درٛاے سۄمبراونہِ 7 ٹوٗرِ پیالہٕ چھِ سۄمبراوٕنۍ توحیٖد پرس تہِ درٛاے ٹوٗرِ پیالہٕ ہٮ۪تھ دوٚپُکھ 7 گرن چھِ اَنٕنۍ 7 ٹوٗرِ پیالہٕ اِنّا لِلّٰهِ و اِنّا اِلَیْهِ وۄنۍ کتہِ زونُتھ ژےٚ پنُن معبوٗدِ برق پنُن حاجت روا مشکل کشا نفع نقصانُک مٲلِک ذات ذوالجلال حضرت اللہ کتہِ زونُتھ ژےٚ اسلام پنُن طریقہ کار تل سا گزارن چھُکھا پنٕنۍ زندگی اسلامس پٮ۪ٹھ کتن چھُکھ ژٕ اسلامس پٮ۪ٹھ پنٕنۍ زندگی گزارن بہٕ چھُس اکثر ونان أسۍ چھِ بس مٔشیٖد اندر مُسلمان مٔشیٖد نٮ۪بر چھِنہٕ أسۍ پتہٕ روزان مٔشیٖد نٮ۪بر چھُ اَسہِ پانسٕے خۄش گژھان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پنُن رسول زانن چھُکھا ییٚلہِ ونو حدیث تہٕ قرآن دپن نہ حظ میٲنۍ پیرن مون نہٕ ژٕ کیازِ نہٕ گاڈٕ کھٮ۪وان دپن نہ حظ پیرن دوٚپ اگر گاڈٕ کھٮ۪کھ کمالس واتکھٕے نہٕ ژٕ کیازِ نہٕ بڑٕ ماز کھٮ۪وان دپن پیرن دوٚپ دپن ٹاس لگی اگر ژےٚ بڑٕ ماز کھیوٚوُتھ تل سا مُسراو قرآنِ مجیٖد اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ یمو یہودیو نصرانیو یمو حظ زونٕے کُس یمو زونی پنٕنۍ درویش پنٕنۍ عٲلم خدا اللہ تعالیٰ ہس ورٲے صحابہ گٔے پریشان دوٚپُکھ نہ حظ یِم چھِنہٕ سجدٕ یِمن کران کینٛہہ پننٮ۪ن عٲلمن تہٕ درویشن چھِنہٕ یِم سجدٕ کران مگر ییٚتہِ لوگُم وۄنۍ سجدٕ تہِ کرٕنۍ ییٚتہِ لٲگِکھ وۄنۍ باضٲبطہٕ طور سجدٕ تہِ کرٕنۍ سورُے چیٖز گٔے یلہٕ ییٚتہِ یہِ نہٕ بنی اسرائیلس اندر اوس تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ گوٚو یتھ اُمتس اندر دوٚپُکھ نہ حظ یِم نَے چھِنہٕ یِمن سجدٕ کران کینٛہہ
یم نہ یمن منگان کی یم کت پٲٹھۍ یمن خدا زانن پنن درویشن تعلیم تو میانو یارو میانو صحابہ یمن درویش کرن حلال یم چھنا تی حلال زانن یمن درویش دپن حرام یم چھ تت حرام یل دلائل میلن کت یل دلائل میلن ون ہسا چھ چرس تہ حلال ات گژھِ ساری چرس ول گژھن ات پتہ تمن چھ چرسس دلائل یم چھنا نیچو چھ چرس چون یہ کت پٲٹھۍ چھ ون ات ممانت یہ معاشرس اندر یمن مان یہ ہسا بدترین ون امس دلائل دن ون امس پنس پن پان کرن معاشرس اندر پیش بہ چھس رت انسان مگر چرس چیت یہ کت پٲٹھۍ کر پیش امس گوٚژھ نا کانٛہہ دلائل دیُن امس دپان دلائل دپان چھس یُس چرس چے امس تجلی اتھ یوان ییٚلہِ تجلی اتھ آیہِ امس چرس چیت گوٚو نا معاشرس اندر یہ ہسا بنیو ون کُس یہ بنیو ون رلن والیو اندر یہ رلیو ون ییٚلہِ ون یہ رلیو تپالہِ مظہرس اندر گئی امس معاشرس اندر جاے یمن پکنی ون پت ساری چرس ول پکن ساری ات پت ابے وچھان چھو تُہۍ بیٖڑ یمنی جاین چھو تُہۍ بیٖڑ وچھان اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ یمو زنی پنن عالم تو پنن درویش خدا آز تو چھک ژٕ تی کران یہ درویش چھ ونان ژٕ چھک تی حلال کران تہ حرام یہ پنن عالم چھ ونان تی چھک ماننے چھک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اے آسا چھو حدیث مبارک صحیح مسلم اندر بخاری اندر دپن نا مین امامن کور کیا مین امامن مین پیرن مون یہ چیز اکے لٹ اک سورہ مبارک نازل گژھن سورہ تحریم وجہ کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرن ازکہ پہ پنس پانس پہ معاش کرن حرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ رب کائنات گو اک سورہ مبارک نازل کرن یا ایوہ النبی امیان ٹاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ژٕ راسیکھ نہٕ سُہ چیز حلالی کری حرامی کری جس چٲنۍ ربن ژےٚ پٮ۪ٹھ حلال کوٚر یہ چھُ اتھ معاملس اندر کائناتُک امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چانہِ تہٕ میانہِ چھنہٕ کتھے بہرحال ہر معاملس اندر چھُ رہبر تہٕ رہنما زانُن کائناتُک امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھُ سیرتُک پیغام یہ چھُ سیرتُک لب لباب أسۍ بنو تی کرن وٲلۍ یہِ اَسہِ کائناتس اندر رۄبن کوٚر نٲزِل ییٚمیُک نقشہِ قدم ہو رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلمن تیٚلہِ چھِ کامیٲبی تیٚلہِ چھِ کامرانی تیٚلہِ چھُ مقام تہٕ مرتب تیٚلہِ چھُ بلندی اگر یہِ ترٛوو أسۍ پتہٕ ژھٕڑ کامیٲبی تہٕ کامرانی یہ ہیٚکی نہٕ ژےٚ کائناتس اندر زانٛہہ میٖلِتھ ژٕ ہیٚککھ کامیاب گٔژھِتھ سٕژنہِ سۭتۍ کھۄڈ کھننس اندر مگر ژٕ ہیٚککھ نہٕ کامیاب گٔژھِتھ یتھ چیٖزس اندر امہِ ورٲے ہیٚکی ژےٚ کامیٲبی میٖلِتھ اگر کانٛہہ چھُ دپان مےٚ چھُ سرینگر وسُن کنگنہٕ پٮ۪ٹھ چھُ سرینگر وسُن أمِس چھُ یِہوٚے روٗٹ کرُن اختیار یُس پرٛٮ۪گہٕ کِنۍ چھُ بۄن وسان چھُنا وسان أمِس چھُ یِہوٚے روٗٹ کرُن اختیار اگر یہِ ہیوٚر کُنُے کھوٚت قیامت گژھِ برپا یہ سرینگر واتہِ نہٕ سرینگر ییٚمِس کامیاب چھُ گژھُن کامران چھُ گژھُن تہنٛدِ خٲطرٕ چھِ زٕے چیٖز تٔمِس چھُ سیرت طیبوٗ کرُن مطالعہ تٔمِس چھُ قرآن حدیثُک کرُن مطالعہ اور یہِ سیرت انٕنۍ یہِ قرآن حدیث پننہِ زندگی اندر انُن تیٚلے چھُ مُمکِن یہِ گژھِ کامیاب کامران یی چھُ کائناتس اندر صحابۃ الکبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعینن ہُنٛد طریقہ کار تِمو رٔٹ یِہوٚے وتھ اور تِمن دیُت مقام تہٕ مرتب ذاتِ ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہو اگر سا آز تہ چھُکھ یژھان تیٚلہِ چھُ اتھ معاملس اندر یی چیٖز یی چھُ موضوٗعُک لُبہِ لباب اللہ تعالیٰ ہس کرو دعا پروردگار عالمیٖن وننس بوزنس سۭتۍ سۭتۍ عمل کرنُک توفیق سانٮ۪ن کبیٖر صغیٖر گۄنہن کر مغفرت سٲنۍ خطا کر معاف جٲیز حاجات کر روا مشکلات کر دوٗر غم تہٕ پریشٲنی کر دوٗر پروردگار عالمیٖن یِم تہِ اتھ معاملس اندر یتھ مجلس اندر یِمن تہِ جٲیز حاجت تِمن کر روا یِمن مشکلات تِمن کر دوٗر یِم بیٚیہِ چھُ گُزٲرِش حظ یُس اتھ معاملس اندر اسہِ مدرسہ عائشہ چھُ امہِ خٲطرٕ چھُ زمیٖن خٲطرٕ تہِ وٕنکٮ۪ن 1.5 لچھ بقایات اور بیٚیہِ چھُ اتھ معاملس اندر قرضہٕ تہِ واریاہ اللہ تعالیٰ کروٕ دیٖن و دُنیا آباد یِمن کٔرِو معاونت کینٛہہ نفر گژھن کھڑا یِم امہِ خٲطرٕ معاونت کرن اللہ تعالیٰ کروٕ دیٖن و دُنیا آباد یِم تہِ اتھ معاملس اندر معاوِن و مددگار بنن اللہ تعالیٰ کریکھ یہِ دُنیا تہِ آباد اللہ تعالیٰ کریکھ ٲخرت تہِ آباد پروردگار عالمی یِم تہِ قلمِ سۄکھنہِ درہمہِ معاونت کرن ژٕ تھاوُکھ پننہِ دربار قبوٗل ژٕ کروُکھ زیادٕ زیادٕ عطا ژٕ کروُکھ برکت پروردگار عالمیٖن ییٚمِس تہِ جٲیز حاجت تٔمِس کر روا أمِس مُشکلات تٔمِس کر دوٗر
امس غم تو پریشانی تمس کر دور ربا یم بیمار تمن کر شفا شفائی کامل کرو عطا شفائی عاجل کرو عطا ہسپتال کن بیمارن شفا لا علاج بیمارن شفا پروردگار عالمین چانہ دربار چھ کرن زار پار ربا یم گزریمت تمن سارنی کر مغفرت جنت صدر کرو جائے قبر کرو پرنور لحد کرو پرنور پروردگار عالمین یمو تی اجتماع اندر کلم سخن درہم معاونت کرمس سی تو کوشش کرمس ربا پنہ دربار تھو قبول امیک نیمل بدل کرو خطا پروردگار سن جائز حاجات روا یہ مسجد شریف بناونس اندر یمو تی کلم سخن درہم معاونت کرمس عظمت والے ربا تہند دن تہ کر قبول پنہ دربار پروردگار عالمین زیادہ زیادہ کرو خطا برکت کرو خطا پروردگار عالمین سون یہ سمن کر پنہ دربار قبول ربا یہ منگ تہ کر قبول یہ منگنا رو تہ کر قبول اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھرپور کر جو معاونت اللہ تعالیٰ کرو انشاءاللہ تہند خانہ آباد سان باغاتن کر برکت پروردگار سنس فصلس کر برکت پروردگار سن حاجات کر روا پروردگار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ